guyyaa cidhaati guyyaan arraa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu Ustaaz Seyfuddiinii fi Aishaa Meeyrakichuu wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu guyyaa cidhaati guyyaan arraa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu Ustaaz Seyfuddiinii fi Aishaa Meeyrakichuu wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu maqaa rabbiiti furtuun bismillaadhaan jammarraa isaaniin karra khayrii dhaabanee saaqafirraa faarfamte yaa ilaahii siin faarsa alfamarraa jabaa jabeenya isaatiin nu uume nam lamarraa aadam uume haawallee uume cinaachumarraa hortee isaaniiti uumaan kuttee fi warri arraa haadha nuuf taati haawaan aadamiif haadha warraa nama taane arkamne isaan lamaan nu horraan nama taane arkamne isaan lamaan nu horraan dubbiin rabbiitun dinqiidha qalbiidhaan fakkarraan tanaaf yoomuu shakkarraa dirqama shukrii galchuun wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu guyyaa gammachuudha kan cidha misirroo teenya garree wajjiin qooddachuuf dhufne namuu dhageenyaan Ustaaz Seyfuuf Aishaa yaa misirroota keenya baga dhaqqabdan guyyaa kana fayyaaf nageenyaan geeysan guyyaa gammachuudha kan dhiirooni geenya jettanii eegaa turtan seetanii waan fageenya gammachuu teeysan arkuuf kan dhiyoo fi fageenya eeybaan isin dabaaluuf walgeenye as tatteenya eeybaan isin dabaaluuf walgeenye as tatteenya sinaa milkeeysu rabbiin isa abbaan jabeenya wajjiin umrii dheeradhaa jenna fayyaaf nageenyaan raahaa jiruuf jireenyaa nuuf harkadhaa gammachuu wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu guyyaa cidhaati guyyaan arraa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu Ustaaz Seyfuddiinii fi Aishaa Meeyrakichuu wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu baga geeysan misirroonni keenya baarakallaa warra duraa waliif dheebochaa turan halaalaa misirroo Aishaa fi Ustaaz Seyfuu Abdallaa ijarraa nuuf hafaa jenna namuu maashaallah kophaan hamtuudha bultii ijaaruun jireenyi tolaa kophaan hamtuudha bultii ijaaruun jireenyi tolaa jireenya singilummaa keeysaa wal baaftan boollaa tayaadaa fi yaaddoodhaa walirraa cuftan hulaa bultii halaal jaarrachuu isin milkeeyse mawlaan wajjiin umrii dheeradhaa jiraadhaa wajji bulaa sinaa milkeeysu mawlaa milkaawaa meesin lachuu wajjii sin milkeeysee mijjaa teeysan haa tolchuu bultii halaal jaarrachuun taa jireenyi guutuu haran galfattu qalbii namaatu nangafuutu murtii rabbii eeggachuuf taa jiran namuutu sabbaranii jiraatan osoo jaalalti miitu dhibdee hamtuudha yooniif ati dhiiftee sin dhiiftu dhibdee hamtuudha yooniif ati dhiiftee sin dhiiftu hirriiban gartu yooniif rafuuf jettee gachiiftu ahii jiruu kophaa miidhaa isin simiitu ahii jiruu kophaa miidhaa isin simiitu halkan guyyaas laalaansi boqonnaa sittin dhiiftu akkam jirtan singiloonni kophaa fi ciciiftu itti fuftammoo jiruu kophaa ganaa ni dhiiftu siniifaa baasuu biiftuu geeyse ganaa rakkachuun hiraari sin baraaree hiree teeysan haa tolchuu Ustaaz Seyfuddiinii fi Aishaanis gammadaa banattan baaba milkii cufamte baabni yaadaa guyyaa milkiiti guyyaan kun isiniif kaaddaa bultii halaal jaarrachuu dabar caaltu waa hundaa walakkaa iimaanaa guuttattaniitii gammadaa walakkaa iimaanaa guuttattaniitii gammadaa Ustaaz Seyfuu Abdallaa habiibii koo bareedaa baga jaarratte bultii baga guuttatte waadaa carraasi tolche rabbiin dhugumaan eeyba qabdaa
عائشة أركجونك من أربع السادة تهو خجل ربي خودن ديا وهندا تهو خجل ربي خودن ديا وهندا تلسي فول ربي كيف عرفتشو دكبدا تلول إنسا قدا دبر بلتي جارجون وجي سم الكيسة مجاتي سنة تلشو نمني فودي بلتي جارجو ربي ملكيسة حلال ساتين بواري ديسة حرام ديسة dhaggeeffachuuf daawwachuu irraa waan rabbiin daangeesse hunda gargaarsa rabbiitiin irraa if fageesse numa milkaa'ee boosan qabxii gaarii galmeesse khayrii jaarradhu bultii meeyoo ergaan si geesse fuuni sunnaadhaa dhiiftee intaa'iyyoo dandeesse fuudha dadhabnaan ammoo soomanuu qabda teeyse fuudha dadhabnaan ammoo soomanuu qabda teeyse hanga rabbiin si jaaruu jaaramuu si mijjeeyse walumaanuu nutiise badii nu haa baraaru jiruun kophaa ba'aadhaa rabbi nu haa gargaaru guyyaa cidhaati guyyaan har'aa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu ustaaz Seyfuddiinii fi Aayishaa meeyrakichuu wajjii simmil keeysee mijjaatee sannaa tolchuu dhaamsan irraa fudhaame yaa misirroo arraati waliif isin lamaanuu uffata qaamarraati waliif isin haadhiisuu mootii waa hundarraati jabaadhaa wal jabeeysaa qadrii walii baraati dogongoruu yoo dhuftee sirra waliif taraati dogongoruu yoo dhuftee sirra waliif taraati suutuma wal gorfadhaa mee waliif sabbaraati ustaaz Seefuu Abdallaa ati abbaa carraati haati manaa gaariin barbareechituu harraati litaskunuu ilayhaa jecha quraanarraati hara galfii dhiiraati beeki dubartii jechuun wajjii simmil keeysee mijjaatee sannaa tolchuu Aayishaa teenya qaalii aruustitti harraati rabbii siif kanne ustaazni siif abbaa warraati duraan shamarran baay'een si duursuudhaaf dharraati ati rabbiin si duursee taate haadha carraati akka toluuf jireenyi keeysan ka fuulduraati akka toluuf jireenyi keeysan ka fuulduraati akka waartuuf teeysan gammachuun guyyaa har'aati itti hojjedhu furmaanni harka kee jiraati boojii feenaan laaftuu dabar qalbiin dhiiraati boojii jechisiisii injirtu tan sirraati abshir ji'iin habiibii koo anaasiif jiraati abshir ji'iin habiibii koo anaasiif jiraati yoo sanin nuusi dhiisee iyyaadu waan biraati cinaa dhaabbadhu khidmaa diinirra nuuf gargaarii sammuu isaa kunuunsii yaada jalaa baraarii ustaaz Seefuun jabaatee galmeeysuun seenaa gaarii ittiin jabaattu yooniif si biraan tolte amriin akka isaa wajjiin qooddattuuf sawaaba kheyrii akka isaa wajjiin qooddattuuf sawaaba kheyrii cinaa dhaabbadhu cimsii kheyriirra nuuf gargaarii wanni guddaan qabaachuudha qabda haala gaarii wanni guddaan qabaachuudha qabda haala gaarii akka mul'anne sirraa alaana laafiyaariin jiraadhu haala gaarii mul'isimee gammachuu wajjii simmil keeysee mijjaatee sannaa tolchuu isin milkeeysee rabbiin wajjii isin haadhiisuu hamaafamtuu hundaahuu rabbii isin haatiisuu kana caalaa gammachuu teeysan nu agarsiisu isiniif kannee rizqiis wal faana haa hiriirsu isiniif laaffisee diiniis isin haa barsiisu isiniif laaffisee diiniis isin haa barsiisu ilmaan illee gaggaarii kan nama gammachiisu dandeeytii isaatiin rabbiin isinaa argachiisu isinaa gammachiisu nuuf jiraadhaa gammachuun wajjii isin milkeeysee mijjaatee sannaa tolchuu guyyaa cidhaati guyyaan har'aa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu ustaaz Seyfuddiinii fi Aayishaa meeyrakichuu wajjii isin milkeeysee mijjaatee sannaa tolchuu
guyyaa cidhaati guyyaan har'aa guyyaa gammachuu mabruuki alfa mabruuk misirroon teenya lachuu Ustaaz Saifuddinii fi Aishaa Meeyrakichuu wajjii simmilkeeysee mijjaatee sanaa tolchuu wajjii simmilkeeysee mijjaatee sanaa tolchuu